حبیب خدا دعا میکرده است ای دیگرگون کننده دلها، دلی مرا در دینت دیگرگون بگردان، دلی مرا در دینت مستحکم بگردان. حبیب خدا را همیشه دعاش ام سلمه میگوید در خانه من انا همین بود که بسیار همین دعا را میکرد، زیرا که در حدیث های حبیب خدا الا و این فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا و هی قلب. حبیب خدا میگفته است در حدیث های مبارک که ای مردم آگاه باشید که در همین جسم هایی که شما 70 کیلو و 80 کیلو می آیید، در همین جسم های شما یک قطعه، یک پاره گوشت هست که وقتی درست شود همه اعضای تو درست می شود، اگر فساد شود همه اعضای تو فساد می شود. آگاه باشید که همون دیل است. گفته محترم حاجی میرزا، سفر شما به امریکا در دایره کدام لوحیه و چگونه صورت گرفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان است. از روزهای 9 می آغاز سفر ما بود از مسکو، از دوشنبه تا مسکو و بعدا از مسکو تا یکی از شهرهای امریکا چیکاگو. این سفر ما طی 21 روز طول کشید و در دوام این 21 روز ما 5 روز و 4 روز و 3 روز و 2 روز در 6 شتاتی کلانترینی از امریکا که عبارت از چیکاگو، واشنگتن، لس آنجلس، تگزاس، دیترویت، نیویورک بود. سفر ما در همین شهرها دوام یافت و به انجام رسید. همراه ما از تاجیکستان به غیر بنده 4 نفر دیگه بود که عبارت از امام خطیب مسجد قزاقان داملا عبدالرحیم و معاون امام خطیب مسجد یکچینار داملا عبدالرحمن و دیگر امام مسجد اسپیچک برادر ما مراد علی و امام خطیب مسجد استراوشان سید نعمان سید فضل الله همراه بنده بودند. برنامه‌ای که ما در طی 21 روز در امریکا پشت سر کردیم عبارت از شناسایی با ادیان بودند. با هر کدام او شناسایی پیدا کردن بود. اگرچند که رویه های خیلی بیشماری در امریکا بودند، با همه اونها اگرچند که ما شناسایی هم پیدا نکردیم، ولی معلومات اطرافی اکثر این رویه ها یا جریان ها گوییم یا دین ها گوییم ما حاصل کردیم. مناسبت حکومت یعنی حکومت امریکا با پیروان ادیان و رویه های دینی گوناگونی که در این کشور به سر میبرند در کدام سطح قرار دارد؟ برای ما وقتی که در هر یک شهری که ما 4 روز و 5 روز پشتی سر میکردیم با تمام مؤسسه های دولتی و غیر دولتی صحبت های علاهیده داشتیم و با گفت خودشون در امریکا 2000 رویه ها وجود داشتند و همچنان برای ما معرفی کردند اینها که وقتی ملاقات ها داشتیم و عقیده خودشون که مقصد دولت با اونها در یگان برنامه ریزی اونها پیشنهاد هم نمی کند و در رفت و کار اونها هیچ دخالت هم ندارد. این گفتی خودی رویه هایی که ما با اونها ملاقات داشتیم. ضمن آشنایی با مسجدهای اسلامی کدام نکته های برای خود مهم رو مشاهده نمودید؟ در هر یک شهرهایی که من در ابتدا نام گرفتم در هر کدام او مرکز اسلامی و در هر کدام او مدرسه های اسلامی خب وجود داشتند. در هر کدام همون مدرسه ها تو 600 700 دختر و بچه های مردم های گوناگون تحصیل میکردند از علم قرآن و حدیث و زبان انگلیسی و عربی و اسپانی و گوییم که حتی فنهای غیری اسلامی هم اونها استفاده می بردن و گفتگوهایی که با اونها داشتیم با ما کتابهایی که از مکتبهای خود دادن اونها هم طرز بیان کردن که مقصد بسیار در اونها یک فراهمی و هر روز یک بهبودی برای همون طالب علم ها و برای کسانی که در این مکتب شاملن یعنی نوآوری می شود. مقصد در هر یک شهر مسجد های بیشمار حتی در کوچه های دیدیم در
детроит кӯчаҳое дидем ки дар як кӯча то 5 масҷид ҳам бино шудагӣ буданд. хулас мо намозҳои 3 намози ҷумъа дар амрико хондем. яке аз оғози намози ҷумъамона дар капитол хондем, ҷое ки ҳамон гӯем ки сенаторҳои амрико, қонунбарорҳое ки дар онҷа нишастанд, ошёнаи аввалаш барои намозхонҳо дар рӯзи ҷумъа ё барои 5 вақт намози адо кардан ҷудо шудагӣ будааст. дуюм намозмона дар лос анҷелес хондем ва дигар намозе ки ҷумъа хондем ин дар ню йорк буд. дар бештари кишварҳо афроди либоси исломӣ ба бар намуда таъқиб мешаванд. оё ин дар амрико мушоҳида мешуд? дар амрико вақте ки мо пурсидем, ҳама вақт мора бисёртар завқмонам хоҳишмон ба ҳамин буд ки мусулмонҳо ҳолшон чӣ хел аст, чӣ адад мусулмон амрико дорад. онҳо агарчанде ки гуфтан 7 миллион, вале мо гумон мекунем ки бештар аст, шояд ин адада мепӯшонанд, ҳамагонша намегӯянд, зеро ки баъзе муассисаҳое ки мо иштирок доштем гуфтанд ки бисёри мусулмонҳое ҳастанд ки мусулмонишона пинҳон медоранд, ҳатто мусулмониша ошкор намекунанд, ки номаълум ки хоҳ аз ҷиҳати хавф бошад, хоҳ аз андешаҳои ояндашон бошад, чизе онҳоро намегузорад ки масалан мусулмониша ошкор созад. зин хотир мо гумон кардем ки вақте ин хел мусулмонҳо ҳам ки бошад, ваям мусулмон аст, агарчи мусулмониша пӯшидаам нигаҳ дорад, ваям дар сафи мусулмонҳо дохил аст, аз 7 миллионам бештар мусулмонҳо вуҷуд дорад. вале дар амрико мо нигоҳе ки мо кардем ҳамроҳи ин домлаҳое ки будам, дар либос мақсад ҳеҷ вақт таъқиб нест. ҳеҷ вақт гӯем ки амо хоҳарҳои мусулмоне ки бо ҳиҷоб мегарданд, яъне каси онҳоро мавриди озорам қарор намедиҳад. ҳатто бачаҳои мо ҳаминам саволам карданд онҷада, вақте ки мо дар баъзе аз мактабҳои давлатии худи амрико ҳам рафтем, духтарои мусулмон мехонанд, хова инчунин дар кӯча будагиҳоро ҳам мо саволҳо кардем. ва ҳатто ки дар яке аз идораҳои вазорати корҳои хориҷӣ ҳам ки рафтем, зани бо сатре дар онҷа кор мекарда, сиёҳпӯст, вақте аз ӯ ин саволҳоро карданд ки масалан шуморо дар берун ба хотири ҳиҷоб касе чақа намешавад, онҳо тааҷҷуб карданд ки масалан ин касе мо ба шахсоне ки беҳиҷобан чақа мешем кор дорем, на онҳо мисол ба мо аҳамияте медиҳанд. ва аз худи ҷониби давлат ҳам яъне чизе сахтгирӣ нисбати ин либос мушоҳида накардем. ташаккур. аммо як нуктаи дигарро зикр мекардед ки дар давоми сафар дар амрико шумо худро дар кадом ҳолат эҳсос мекардед? бале ман ҳамон рӯзи аввал рости бор ҳамон дар ислом қасами валлоҳӣ ҳаст, валлоҳӣ ки ҳамон рӯзи аввал манда қабул набуд рафтани ба амрико, ба хотире ки сиёсати берунаи амрико ҳамагонда маълум буд ки хеле таҷовузҳои зиёд дар ҳаққи мусулмонҳо кардаанд, хеле мушкилотҳои зиёд дар дунё эҷод кардаанд ва ҳатто карда истодаанд. ба ҳамин хотир дили банда хеле нороҳатам буд, хоҳишам надошт. вале вақте фаҳмидам ки 4 домлои дигар ҳамроҳи мо ҳамроҳӣ мекунанд, бародарои хеле хуб буданд, боз майлам пайдо шуд ки хай рафта як саёҳат мешавад. саёҳати одами мусулмон инам як ҷиҳоди дар роҳи худо ҳаст, фаҳмишҳои зиёд меорад. пас дар дилам хоҳишаш пайдо шуд. вақте ки аз инҷа рафтем ки хеле роҳи тӯлонӣ, аз Москва то Чикаго 12 соат парвоз, хоб аз онҷа бо то Вашингтон 2.5 соат. роси бор вақте ки расидам, боз ҳамита дилмона як торикию сиёҳие фаро гирифт. вале барномаҳо ки завқовар буд, барномаҳо ки шиносоӣ бо динҳо буд, чизҳои аҷибе мешунидам, бо ба ҳар ҳол тоқат кардем, сабр кардем. вале чизе ки дили моро мегирифт, ин ҳамон фисқу фасоде ки дар амрико дар қадои кӯча хай ба ҳамагон маълум аст ки либосҳое ки хеле нороҳаткунанда барои одами мусулмон аст, ғайри ахлоқиро мо мешуморем, ҳамчунон зиёд ҷавонҳо дар кӯчаҳо қадам мезаданд ки хеле нороҳаткунанда буд. ва ҷавонҳо дар қади роҳ мисол ба ишқварзиву бо якдигара дар оғӯш гирифтану ва дигар рафторҳои ноҷоизу нодурусте ки қобил дар ақидаи мо буд медидем, ҳаминҳода хеле нороҳату ва хеле дилсиёҳ ҳам будем. мо аз амрико ақида намегирем, мо аз амрико ахлоқ намеомӯзем, вале дар илм ва дар тараққиёте ки амрико карданд бояд мо тақлидкорӣ кунем.
باید که ما مثال وطنمون با علم، با دانش، با پیشرفت، با محبت، با صداقت باید که آباد کنیم. همون جا هم که بودیم شهرهای زیبا، شهرهای با شکوه هم که بودن، و خدا قسم هیچ وقت از یاد بنده یک توده خاک وطن دور نمیشد. ما البته دوستداری با وطن داشتیم، دائم خدا میگفتیم که خداوند اکو در اوتر ما را به وطن ما رساند. بله.